Balaw si krusada na ring sexual orientation, gender identity and expression and sex characteristics o SOGIE Equality Bill king legislative branch na ring gobyerno. Nitimong Sabado, June 3, pepasyag ng Senator Risa Ontiveros ingulagan na ring munikalang batas, baka siguro yung pante-panteng karapatan na ring Pilipino. Agpangpakeng proponent ng SOGIE Bill, maulabgaw mo rin ng suporta da ring miyayaliwang sektor, kaya ba nakeni ring 11 senadora magpirma king committee reporting Senate Bill. Nasa na mo naman kanong suporta na inining bayong Senate leadership lakwas pagselebran yang ening unyoy Pride Month. Dapo tagpangkang Senate President Jesus Escudero, mas natin niya pan chance ang mipasaring anti-discrimination bill kesa kanuking SOGIE bill sa subong ng Ontiveros. Magkasakit niya kanong gumulong iniking Senado nung ela mabisa ring proponent na nini karing mapilang rebisyon. At tatanda ng minunikala na ng Senate Committee on Rules sa pag-aralan niya pang masalesing SOGIE bill, pauli na ring pamanyalansang daring miyayaliwang sektor kanini. Samantala, bandwang 2023, anyang may karanas niyang physical abuse at pamanasakit ng kabalentamong Ikath Marie ng siyudad San Fernando. Meging issue mo naman kanu kanita, ing era kanu tambing inaksyonan ding polising kayang kasuan niya miniway Mayor Vilma Kaluwag. Agpaking local chief executive, dapat lang midinan mas nakala proteksyon din kalupa ng Kath Marie, ang miyembro ng LGBTQI+ community, pauli na rin diskriminasyon karela. Nung pagkibit balikat tamo yung makantay, ala namang kasing magreklamo, ala namang muring kain, nobody mo yan, ala namang patsya makanyan tamo, at yan tayo titukan ng makanyan, retang mambuli, patuloy danggawan. Ing grupong siwala, ala kanong aliwang kayawsan king gobyerno ngayon ni Pride Month nung aling pasaring SOGIE Bill. Adwanan da naman king publiko ipamananggap buo karela. Yung kaya ka malamong panalangin na rin nga katamong LGBT, itang may pasarirang SOGIE Bill na I think na siguro napapanaw na, hanapin niya panaw na para ipasar na nergo niya. Banganta naman, yung mag-benefit more din, rin kaya katamong LGBTQI+ member po. Yako po yung kaya kayong talasuyo, JM De Jesus, ating pusong makabalen.